Uy day, unsa man imong dala day? Isda lagi ya. Isda? Oo ya. Asa man ka padulong? Sa mga balay-balay lagi ya. Wala di ka nag-eskwela. Nag-eskwela man ya. Ngano nanuri man kag isda? Para pangpalit lagi og PE ya. Kay wala ni kwarta. Uy, kaluoy nanuroy kag isda para makapalit ka pang PE. Alam ta unsa ni nga isda? Pirit lagi ya. Perit. Tagpila po ni ang balot day? Tag 60 ya. Tag 60. Ang kaning isa nga klase nga isda unsa man ni? Tamban ya. Tamban. Uy, asa man di imong mga magpapa? Naalagi sa bukid yan ng uma. Nanguma imong mga magpapa? Lagi ya. Mao ni imong halin. O mao pa niya kung halin niya. Sus, grabe, kaluoy nimo uy, nanuri kag isda aron makapalit ka pang PE nimo sa imong pag-eskwela. Unsa naman day grade nimo day? Grade 7 na lagi ya. Grade 7 na ka. Grabe no, kugihan jugay ka ba? Talag sa ribata nga parehas nimo day nga maningkamot ka og panuri og isda aron makapalit lang ka pang PE. So, bali pila na lang ni kabalot? Upat Na lang lagi ya. Grabe day no, maningkamot jud ka day aron makapadayon lang kag eskwela. Kailangan lagi nako maningkamot ya para makapadayon ko og eskwela. Kay pobre ra pud baya miya. Agoy, kaluoy nimo day no. Digi ka basta-basta ba. Bilib ko sa imo ha, saludo ko sa imo nga parehas nimo nga bata nga maningkamot ka. Dili kay magsaligra ka sa imong ginikanan. Maningkamot ka para makapadayon kag eskwela, labi na nanuroy kag isda aron makapalit kag ang PE nimo. Ako nalay kuha ani sa imong isda day. So pila man ni kabalot? Upat no. So 50 ni ang tamban, 60 ni ang peret, 220. Ako nalay kuha ani ha, kadali lang. Kuha sa og kwarta day. Tungod nakita na ko sa imong sitwasyon day, naluoy ko sa imuha ba kay grabe digid basta-basta naningkamot ka og pamaligya og isda aron makapalit lang jud kag pang PE nimo. Ay kabalaka day. Nakoy hatag sa imo nga gamay nga kuan tabang dili man sa ingon ni nga dako ni. So hatagan ti ka og pang PE nimo sa imong pag-eskwela ha. So kanang isda nimo ako na lang ni kuhaon tanan aron makauli na kag sayo kay ngit na baya no gikan pa kag eskwelahan no. Oo lagi ya, gidiretso na lang nako ni suroy ang isda para mahalingnan ko ya. Agoy kaluoy bataan ni kadali lang ha. Dili man sa ingon ni nga dako day kani hatag lang ako na sa imuha para pang PE nimo. Wow na ko ni tanan nimo ang isda. So kadali lang ha. Taganti ka karon og pang PE nimo sa imong pag-eskwela. 1 2 3 4 5. Dara 5,000. 5,000 na day ha. Kaning kuan day tagpila man ang PE karon? 900 lagi ya. 900. Sige, kaning 2,000 pang PE nimo ni. Unya ang kaning 3,000 panggamit nimo dagdag sa imong pag-eskwela nimo ha, mga notebook, mga ballpen diha, basta mga gamit nimo sa imong pag-eskwela nimo nya palit kag 2 ka PE para nakikapuli-puli nimo sa imong pag-eskwela. So dara dayo. Salamat kaayo aning kwarta ya, dako na kaayo ni nga tabang sa ako ya. Makapalit nako og PE aniya. Walay problema Salamat ya. Sige walay problema. Basta magtarong kag eskwela ha. Kay pila ka na edad nimo? 13 na ya. 13 na ka. Ako matambag sa imo haday. Eskwela kag padayon, ayaw ka walag paglaom, bahalag pobre ra in taon ka. Padayon lang jud eskwela, ayaw surrender. Talagsar nga bata nga parehas nimo nga naningkamot ka og panuroy og isda aron makapadayon lang jud kag eskwela. Nya kuha na lang ako ni tanan ang imong mga isda day. Sige ya. So asa makauli karon? Duat talagi ya. Dito Lagi ya. Sige kuha na ako ni tanan ha. Sige, Amping sa pag-uli ha. Salamat ya. Sige walay problema na basta mao lang gito ko matambag sa imo haday. Eskwela padayon. Ayaw ka walang paglaom, bahalag pobre. Padayon lang gyapon eskwela kay buto naon. Basta padayon kag eskwela nakay nindot nga kaugbaon pohon. Unsa man day gusto nimo pagdako nimo? Pulis lagi ya. Gusto ka magpulis? O lagi ya. Kanang imuhang pangandoy day ipadayon na, ayaw ka walang paglaom kay kana nindot nga opportunity nga para sa imuha. Basta padayon lang jog eskwela, ayaw ka walang paglaom, bahalag pobre ra ta. Ang importante eskwela padayon. Mao ra gyud na akong matambag sa imuha nya.
Muna na ko uli sa imo ha. Sige, salamat ya. Sige, amping sa pag-uli day ha. Sige ya, salamat po ya. Amping po sa pag-uli. Nakita man ninyo mga ma'am ug sir no, grabe luoya bata na ning kamot gid ang bata aron makapalit lang gid siya og pangpiin niya sa iyang pag-eskwela niya. Mao to nga ako na lang gid gipalit iyahang isda mga ma'am ug sir aron makauli lang jud siya sayo aron makapalit siya og pang-PE. Ako na lang pod siya gihatagan og pang-PE niya sa iyang pag-eskwela niya. Unta suportahan gyapon ko ninyo mga ma'am ug sir aron makatabang pa ta sama atong bata. Pinaagi lang sa pag-share aning video ha mga ma'am ug sir, dako na kay nangatabang sa kuha. Ug mao lang na, daghang salamat.